Najbolja hrvatska skijašica svih vremena i ponajbolja u povijesti skijanja Janica Kostelić u sklopu projekta Sad za nas govorila je o mentalnim i praktičnim izazovima modernog roditeljstva. A nakon toga, sasvim iskreno u velikom ekskluzivnom razgovoru prvi put je otkrila što misli o uspjesima Zrinke Ljutić. S Janicom je razgovarao Boris Jovičić. Janice, bila ste jako zanimljiva panelistica projekta Sad za nas i ono što je mene najviše ovako zainteresiralo, taj izazov s kojim ste sada suočeni, a to je roditeljstvo, pa ako možda možete povući paralelu između onog što vas je sport naučio i koliko to sada možete primijeniti na roditeljstvo. Definitivno sport nauči čovjeka kako biti uporan i dosljedan i odgovoran, tako da, a to sve su to neke stvari koje u roditeljstvu isto su poželjne da ih imamo, tako da s te strane definitivno sport nekako olakšava, recimo, ako se tako može reći, roditeljstvo, ali ono što sam isto spomenula u panelu, znači nijedan trening, nijedna olimpijska medalja, svjetsko prvenstvo, ništa nije bilo toliko iscrpljujuće, pogotovo psihički, kao što je roditeljstvo. Nijedan dan nije isti. Znači, i nijedan sat, znači stalno nešto novo, neki novi izazovi, to je toliko iscrpljujuće, barem za mene osobno bilo, da olimpijske medalje i ti treninzi, to nije ništa, to je bez veze. Uhvatite li se ikad da radite nešto kao gips i kažete, ok, počeo sam odgajati djecu kao tata? Ne. Ali ne znam, nisam nikad ni iskreno ni razmišljala i stavila to taj kontekst. Ne, više sam možda bliže mami, ali i kao majka vjerojatno je to normalno. Ono što mi je još jako zanimljivo što je Zrinka Ljutić istaknula, da je dosta pomažete u toj mentalnoj, kao mentalna podrška, da se često čuje s vama. Kako izgledaju ti vaši razgovori? Pa nije to ništa posebno i nije to ništa ozbiljno, to je više onako u nekakvom prijateljskom smislu. Ona je još mlada djevojka i mislim da i sama svjesna ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazi i očekivanja koja ima više možda od drugih ljudi nego sama od sebe. Povremeno, recimo da mi se obrati, a ja sam ovak dosta jednostavna i praktična, pa možda to njoj odgovara, ne kompliciram puno, ne filozofiram puno, nego kod mene su stvari jednostavne. Kroz godine stvarno je stasala u jednu stabilnu, pametnu curu koja zna stvari staviti u pravu perspektivu, a mislim da to često i mi sami ne poznajemo dovoljno sebe da bi znali sebe staviti u pravu perspektivu i znati što očekivati od sebe. Koliko sam uspio razgovarati s vama i s njom, mogu se povući neke crte, ali je li besmisleno uspoređivati Janicu Kostelić i Zrinku Ljutić? Apsolutno je besmisleno općenito uspoređivati ljude, jer meni osobno, da sam ja na njezinom mjestu bilo silno napadno, da me neko stalno maltretira, joj pa Janica ovo, pa Janica ono, pa daj, ona je Zrinka. Niti treba biti Janica na taj način na koji sam ja bila, ona je Zrinka i ona će postizati svoje rezultate. Pustite djevojku da bude ono što je. Ali na kraju krajeva, tad je bilo lakše biti to što sam ja postigla. Da mene stavite sad u ovo vrijeme, ja nisam sigurna da bi ja mogla te rezultate postići. Moje nekako mišljenje. Jer sad ima toliko tih stvari s kojim se jedna osoba koja nije toliko ipak izgrađena do kraja kao mlada osoba koja uđe u sport, jako teško nosi. I ti materijali su se promijenili i jednostavno nekako je sve to skupa preintenzivno. Tako da moje mišljenje da se ja sad trenutno, da se nalazim u ovom dobu, da se ne bi snašla kao što se ona snašla. Znači da je Zrinka klasa? Zrinka je super. Samo nek bude zdrava, vrijedno trenira, ima super obitelj, ima super podršku i mislim da je to najvažnije. I za kraj pitanje jedno ovako polunavijačko, vjerujem da bi to puno ljudi voljelo vidjeti. Spomenuli ste da ste imali već sinergiju i sada ste u toj roditeljskoj funkciji, djeca su vam još mala, ali postoji li možda jednog dana želja kada klinci malo stasaju da se opet vratite negdje biti blizu staze? Teško pitanje, nemam trenutno odgovor na to pitanje. Nisam sigurna. Imam osjećaj da ne znam, sad će ovo dosta stanke, pa možda ćete trebati nešto reći. Nisam sigurna da bi se snašla u tome, jer ne znači ako je sportaš dobar i kvalitetan, ne znači da može biti dobar trener. Često možda nisam shvaćena ili mislim na kraju kad sam bila s bratom, kod mnogih stvari on meni govorio ti si luda, jer imam
u nekih stvari imam drugačiji način razmišljanja. To je teško kad je već odrasla osoba izgrađena promijeniti te nekakve navike. Tako da, mislim, nikad ne reci nikad, ali generalno teško. Janica, hvala vam na ovim iskrenim minutama. Hvala vama.